Smatram da je veoma važno da je održan sastanak rukovodstva Europske unije sa liderima sa Zapadnog Balkana, što je još jedna veoma snažna poruka o posvećenosti nove europske administracije prema regionu Zapadnog Balkana i prema njegovoj europskoj perspektivi. Kad kažem još jedna, imam na umu da je u međuvremenu Europska unija najavila da će to biti da će njena Europska komisija biti geopolitička komisija, što smatram da je veoma važno za takvo sagledavanje našeg regiona, a istovremeno da je u relativno kratkom roku Europska komisija izašla sa predlogom novog modela politike proširenja koji treba da uskoro doživi i formalnu verifikaciju i da je to model koji pretenduje da da bolji tempo i veću transparentnost procesu proširenja, istovremeno da naglasi njegovu političku umjesto dosadašnje administrativne dimenzije. Dakle, večeras je sastanak obezbijedio priliku da u tom sastavu razgovaramo o svim važnim elementima tog novog političkog pristupa Europske unije i to je nešto što me veoma ohrabruje. Dakle, ono što je važno da sve te najave dožive svoju dalju razradu i punu implementaciju, gdje ćemo već imati važne probe u martu i u maju mjesecu. U martu će se održati Europski savjet koji treba da pokaže da li je zaista nova Europska komisija spremna da otvori pregovore sa Sjevernom Makedonijom i sa Albanijom, što bi zaista dalo možda sada najvažniji novi impuls politici proširenja. A samit u Zagrebu, samit Europska unija Zapadni Balkan, je mjesto gdje će se pokušati trasirati jedna nova dugoročna politika Europske unije prema ekonomskom i demokratskom razvoju našeg regiona. Dakle, večeras smo govorili o novom investicionom okviru koji se priprema u Briselu, koji bi bio verifikovan upravo na tom samitu u Zagrebu i vjerujem da je to neki suštinski važan impuls za procese razvoja našeg regiona. Ovaj sastanak je bio prilika da saopštim ono što je viđenje Crne Gore u odnosu na trenutno stanje odnosa na relacije Europska unija Zapadni Balkan i kako je viđenje Crne Gore predloga novih politika Europske unije prema Zapadnom Balkanu. Upravo sam ukazao da je novi investicioni okvir veoma važan za kvalitet i tempo dalje razvojne politike našeg regiona, te da bi Europska unija trebala biti usredsređena na pomoć Zapadnom Balkanu da unaprijedimo svoju ključnu saobraćajnu, energetsku i digitalnu infrastrukturu koja bi obezbijedila kvalitetniju vezu Zapadnog Balkana sa Europskom unijom, a rezultirala sigurno i pojačanim interesovanjem privatnih investitora za biznise koji će u buduće otvarati radna mjesta i pomoći da rješavamo ključne ekonomske i socijalne probleme našeg regiona. Dakle, smatram da sve što se posljednjih sedmica radi na ovu temu, sve što se čuje na ovu temu, zaista daje razloga za optimizam, ali kako sam i naglasio na tom sastanku, dakle, još uvijek smo na terenu verbalnog, vidjet ćemo da li će to što nosi optimizam doživjeti svoju dalju operacionalizaciju i da li će implementacija garantovati da ćemo zaista u pravom smislu te riječi oživjeti proces proširenja i opet povratiti vjerodostojnu perspektivu članstva zemalja Zapadnog Balkana u Europskoj uniji.